Megalayapost.news. Kajungdon kibayam na kajung tay kapardo yung bat kabalaja nen kasungi hamin singat hagitain tang school is Giant Hills kalakot sa kakat prangun bat kumbagalong mental awang bakakanhu National Disaster Response Force NDRF, State Disaster Response Force SDRF bat ka Special Rescue Team SRT kidang batang banwan yakiwi pat hagati kajaka baladon kajung tay. Habay day berkati kajing jam babtay hapardo yung Vikash Kumar, Superintendent of Police ke East Giant Hills, ulaong bakaladay kajing sisam berkati kajing batay kalajia hakaporti dewyong babean, hakabanalor kita ikat prangut balalam ya kemediam jongki, Henrela Subaru bagilang don kiwi pat kibangat hakatay kaapon. Kumakalong menta kakenhun kibalik ban pelaj im ya kita kilandon, kidang turay klam sangi ban pendep laka kamram, marhadu menta kilalap kat prangut kimediam, kabalalam nakatay kajaka, balajia kajing batay, bat kumakalong menta kilayo ya wayu brio balamansa, ban menta udang don hapadang kajing Sumar hanong ba Shillong ong Vikash Kumar. Susu Vikash Kumar ulaong bahalor ketika jengjang kipulit kila ujor daga sumutu FIR Kliriat Police Station karkong ke case number 14/2026 U/S105/1182/35 BNS RW section 21/21 1 MMDR Act RW section 3 explosive substances hakaba kila dep register ya ka case pat kajingto kit kanangya syakman nalor kata nakaliang kipulit kila penbenaru baladadon kinu ki badan jingtip ya kibri don kiti hakate kambean kabalawan ra ya kajing thei badia brio lakar pat iki bakin pentim marmar saki pulit bamarjan hakaba onburi eka kerteng jongki harangkat kabaan kusnam na kabenta kitu ki bajing tip syaki pulit Megalayapost.news.